boleh perlok ke kerteng cunga kadai Frankirani asyo ngasa po la lengkot dan mata singi dan hene po kerdam kla hene po cingking yong kacaka ka bangi cuan pan kuit ya kinyut kinyer ka ba kibrio kibret cabo kadai kesin ka baar ha ka ba mengingi lawan pan kuit bat ka video ka banongkong ka bangi share kadai po Instagram namar bangi kwa ban share saki turis saki para sinong para tau cui ba idai kumno bangi dai ban sumar kuit ya kamariang tekomta kerpat itu baru kibawan seni caka subahaban long kibalik kuit tang tahi boleh sebut kami si kerpat boy kita res kibawan ka sini boh subah benda ni kuit amar pada batret yuk kibri yang cuci ki nom sana kata kata buram merkling ke bati dawan kai makanaru ki plastik bag penuh kami ki plastik sini ru daerah yang yang caka sabret caka badi berat dan makana kata steam ru saya berat caka badi berat ya rak masih saya wak kena cakaru apa dan kecakap ben berat karena ke video kami di tandai tang nanti kipa ki brio kipa nabar kadai nam tak para sinong para tahu kipa marcan sinong kipa nakna sinong ba makiru ki ben kuit demar rakit sedang maki naing sedang maki terus sinong kemut kipa nabar kamera ini ada ki pakai cakap kuit. Kadai, kata. Do. Oi. So kumno kan is function kan cuma pun kuit. Kan di sembar dia. Ini di luar. Kalau kam kuit di mata benar. Kalau kam kuit buan mah. Nanti sian teh bedap dah kinyut ci buan pa mata teh. Nda buan syuk WR dan teknik nda buan syuk dah. Kineru dah piadi daya pelang daerah siang nomor bawa ulang pisah kemau kata apa teh kum kineru ya pelang benditin kala apa kan pelang nomor harus beli kayak pisah nomor kalau ini mah dari bah wan kai dan nang ben kuit em dan wan kai di tenat dah cakap dan nang ben kuit em isi dok kata di benang ben kuit nomor ba kan tenat ka cakap so pas stop ndon ciaro mati kelap teh jangan subscribe deh. I don't care. Ini tengam tip, ulang pisah tip ni tengam tip benar bagi beri dia. Tentang bah, rakai pinang mun pemekam tu ulang pisah hi, bu sok pi hiing. Lak ben bu, kena no kabar don kam ben bu ni Victor. Tah. Glycerin, glycerin bu badan kam. Bu ni Victor. Lagi beri petar ni. Lepas level 2, jangan cepuk cungi. Ano teka di level 2 ka ba? Diberi aku cus tenak wan saukai kasih belai mah. Kion saukai dah kali. Siapa kion saukai dah kali teh ki plastik ki ba mati sebagai kam teh di dua kali yang kita berapa kita beri berat. Cepat. Lemak ba. Kemudian kata hasilnya buram lang marteling. Tak tahu. Is kambun ni memang mentah teh mo. Hati aduna teh me. Pai dai video kan video lah permen bah. Kinu me berat cuk mo. Tadi. Teman ayo berkut biasa sian kemut long bah. Lo kan rusuk beh. Mentang alek setang ka behe-behe nomor bah. Ni HP sebelah ngidu.
Apa siapa kut jangan ka video hakabangin ada pen kuit akan caka sungi habade bar asaka nanti na po tua abat hang ni po lenti badai galti ya surok ka bakibrio ki sutenat bah ban yeng cak yang kai na caka mo te ngakarpat de ki baro ki parlok bacor ki bapai akan ka video ba pen sofa ban long ki brio ki balik kuit ban sumalem mi kamariang ba kasnong lai lengkot kan de kasnong ka bakuit ba kacaka cung kai ka bapi piwan kai kan long ka ba itanat du kata tengah kerpat pi baro ba pinera dak plastik bag haba piwan kai awal ada mdon ke dustbin ru pinra no ikinyut kinyer ko plastik bag ba pin tap akacaka ka ba pidai ben tap ane ba de pidai ben bread kane kade ru ka cingkerpat nam ta kasnong ka thau ba kan bu no dak dustbin la dadan kalat hanti hapo cingking yong nomor ba ka video ki balak dep bagi apa like hapo insta kibun kibrio ki ba ba pen like bu no dak dustbin. Tekane kalau kecil kerpan nama tak kasih nong mau ladadan kalat subah bu nada kedusbin ba kiwe kiwan da baru kinang ta ben buram kinang ben perenkam nama ladadan kedusbin kiwe kila ben perenkam tekane kalau kecil kerpan te nak kalian sini ya kasih nong te kublai sibun